ብዙዎቻችን አይ ቲንክ በህይወታችን ላይ ስታክ የሆኑን አይነት ይሰማናል እና በዚህ ሪያሊቲ አይ ቲንክ what I think is stuck in the real sense stuck የሆንን ሳይሆን we're just not moving, you know እና ሙቭ ማድረግ እስክንጀምር ድረስ ደግሞ you know our mind will always lie to us, you know በቃ ስታክ ናችሁ የትም አትሄዱም እዚሁ ጋር ትቀራላችሁ ምናምን እያለና I think that creates some level of anxiety and some level of fear. የባሰ እዛው ሉፕ ሆኖ እዛው ሊያስቀረን የሚሞክርና one of the things that changed my life እና ከእንደዚህ አይነት ፊሊንግ ውስጥ እንደወጣ ከእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንደወጣ ካገዘኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ is the idea that action is the cure to most of my problems. ማድረግ መንቀሳቀስ move to act I have found it to be the cure for most of my problems. motivation አይደለም mindset hack አይደለም or ready ነኝ ብዬ እስከማስብ መጠበቅ አይደለም just action እና ምንድነው የተማርኩት which I learned the hard way is በጣም ፕላን ስላደረጋችሁ ብዙ አንብባችሁ ሪሰርች አድርጋችሁ ፕላን ስላደረጋችሁ or overthink ስላደረጋችሁት አይደለም እንደዛ አይነት stuck feeling የሚሰማን it's because we're not moving እዛው ባለንበት ቦታ ነው ያለነውና when we're not moving or when we're not acting ደግሞ ጭንቅላታችን ያንን ስፔስ በፊር ይሞላል basically. So action is the cure, right? ብዙ ነገሮችን እያሰብን ለማድረግ whatever it might be, whatever professionally ሊሆን ይችላል personal ሊሆን ይችላል something we want to build, something we want to improve on እና ፕላን እናደርጋለን እናስባለን እንደዚህ ባረገው እንደዛ ባረገው በዚህ ሄድ በዛ ቦርድ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉት ምናምን it's not a bad thing, but ቶሎ አክት ካላደረግን now we don't take action ጭንቅላታችን ያንን ስፔስ between us and the action ያለውን ስፔስ በፊር ይሞላዋል like okay ይሄ እንዳሰብኩት ባይሄድና ፌል ባረግስ or እዚህ ላይ ጥሩ ባልሆንስ or ይሄን አድርጌው what if I look stupid or አሁን ትክክለኛው ሰዓት ነው ወይ ምናምን እያለ it will create a noise in our mind and ወደ possible anxiety እና fear እየተቀየረ ይሄዳልና በእኛና በአክሽኑ መካከል fear ይሞላል ጭንቅላታችን እና the thing is ያ ሁሉ noise ያ ሁሉ ይሄ back and forth with yourself ባንዴ መቆም ይችላል and the way to do that is to act on it, አሰባችሁበት ጥሩ ነው ብላችሁ ነው ያሰባችሁት right ማድረግ ስላለባችሁ whatever the thing is, so just act on it. ጊዜ በሰጠነው ቁጥር እነዚህ ሁሉ ዳውቶች ጭንቅላታችን ሲድ ያደርጋል and those doubts will result fear and ያንተን also awkward ቢሆንም ugly ቢሆንም ትንሽዬ ብትሆንም አክት ማድረጉ ያንን ሉፕ ይገለዋል and at the same time ደግሞ ይሄ our mental fog clear ያደርገዋል because fear ጭንቅላታችን ላይ ኢማጂኔሽናችን ላይ ነው የሚያድገው ግን ሪያሊቲ ላይ ደግሞ shrink ያደርጋል and the way to shrink fear in reality is to act on it እና the thing is ደግሞ መጥፎነቱ ምንድነው every time ያንን ነገር ማድረግን avoid ባደረግን ቁጥር fear double እያደረገ ይሄዳል. So basically the more you hesitate the more fearful you become. On the opposite ደግሞ every time you act your fear shrink እያደረገ ይሄዳል እና if you አስባችሁት ከሆነ when we do things for the first time በጣም ሁሌ the most scared የምንሆነው is doing it for the first time. And so second time third time easier እየሆነ ይሄዳል እና ያቺ first step is the transition point from ይሄንን ማድረግ አልችልም
ወደ ሜቢ አይ ካን ዱ ዲስ ቢካዝ ጭንቅላታችሁ አይቶታል እና ያን ያህል የሚገላችሁ or it's not dangerous to you. So action again is the cure. And we often think, our confidence ያን ነገር ለማድረግ የሚመጣው ምናምን ዝም ብለን ስላወራን እና ስላደረግን ስላሰብን ነው ይሄን ይችላል አደርጋለሁ ስላለን ይመስለናል። but as I said ሌሎች other videos as well, confidence is all about proof, and to have proof ደግሞ you have to act. So ለረጅም ጊዜ I've struggled with it. በቃ ሁሌ ፕላን የሚያደርገው ስኬጁል የሚያወጣው ሰው ነበርኩኝ እና የሆነ ሰዓት ላይ ምን ሀፕን አደረገ without me knowing it through time በእኔና በአክሽኖቹ መካከል ያለውን በፊት I was the first one to act. የሆነ ሀሳብ ጥሩ ነው ብዬ ካሰብኩኝ የሆነ ሀሳብ ከመጣልኝ whether sharing that idea or implement የሚደረግ ነገር ከሆነ implement ማድረግ ላይ I was the first one to move. And that kind of built a confidence. Obviously በዛን ሰዓት conscious ሆኜ ምናምን ነገር this is happening because of this and that ባልልም and my reality was that I was confident. Now I moved fast. Because I moved fast I discovered ብዙ ነገሮች, but through time as I progressed my life at some point ይሄ በጣም አናላይዝ ማድረግ ጀመርኩኝ. planning, okay, I don't have a skill የለኝም, so let me learn the skill first. ከዛ እንደዚህ ያደርጋለሁ ከዛ እንደዛ አደርጋለሁ ምናምን ኦኬ በዚህ ቀን ጀምሬ እንደዚህ አድርጌ lots of planning, lots of research. ከዛ እሱን ደግሞ ደጋግሜ on ብዙ ነገሮች in my life ሳደርገው what happened is እነዛን ነገሮች ከማድረግ ራሴን I started to talk myself out of doing those things because በየመሃከሉ ላይ መግባት ጀመረ because I created a space between me and the action. በመሃከል ላይ ምን happen ማድረግ ጀመረ all these fears እና doubts ያንን ስፔስ ወሰዱት. So at some point ጥሩ ያልሆነ place ላይ end up እንዳደረግ አድርጎኛልና so I think that matters, and things started to change in my life when I started to act. Like and in emotion, if I have already decided ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ማድረግ አለብኝ, I don't care whatever it is that I will be feeling when the time comes. or በሰዓቱ ብዙ ነገር ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ in my life or internally ግን I've said I'll do it and they decide የተደረገበት ነገር ነውና ኳስ ደግሞ between the decision to act እና the action ያለው ጋፕ አሁን ላይ short ነው because I've learned my lesson, right? በእኔና በድርጊቱ መካከል ያለውን ስፔስ ባሰፋው ቁጥር all sort of things ማልፈልጋቸው all sort of things ይሞላሉ, and that's not a good thing. So now the thing about action is ለማድረግ ይሄ ፕላን ስናደርግ whatever research that we have done, most of it is an assumption. ብዙ ማናቃቸው ፋክተሮች አሉ ላይፍ ስራም ላይ wherever it is in life, right? ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን የምናገኘው ትክክለኛ ዴታ የምናገኘው from the real world is through acting. So whenever you act, you'll get feedback from life or from whatever it is that you're doing. So the fastest way to know if something is for you or not is to do it. ከዛ በኋላ ያለውን feedback ማየት. So action gives you feedback, and ያ feedback ደግሞ will give you direction whether or not continue doing it or not do it. So let's say whichever, then the feedback demo will give you direction, and direction demo will give you momentum, and that momentum will build you an identity, and that identity builds your confidence. And it all starts with
action to feedback, feedback to direction, direction to momentum, momentum to identity, and identity to confidence. And once you're confident, በቃ ቤዚካሊ ፐርሚሽን መጠየቅ ታቆማላችሁ ህይወታችሁን to the fullest extent ለመኖር ማለት ነው። So if you're watching this and feeling stuck, overwhelmed or lost, which I totally get, ክላሪቲ እስክታገኙ አጠብቁ፣ ሞቲቬትድ እስክትሆኑ አጠብቁ እና በቃ አሪፍ ቨርዥን ኦፍ ሚ ላይ ደርሻለሁ እስክትሉ አጠብቁ። just take one step, small action will literally cure most of your problems. I believe, because it did mine. So yeah, you never know. The tiniest action that you will take might be the thing that will save you, literally. So I believe, that's why I believe action is the cure, and I think it can be the cure for your problems too. Hope this was helpful.